Idemo pričati o Ani Karenjinoj, jednom od najdubljih i najutjecajnijih romana ruskog realizma, dijelu Lava Tolstoja, objavljenom 1877. godine. Tolstoj je u trenutku pisanja već bio priznat kao majstor epske strukture, ali s ovom knjigom okrenuo se intimnoj psihologiji, moralnim dilemama i društvenim pritiscima koji oblikuju pojedinca. Roman otvara vrata u svijet carske Rusije s njenim raskošnim salonima, željezničkim stanicama, balovima i imanjima koja odišu ambijentom epohe, ali istovremeno govori o temama koje su jednako žive danas: ljubav, odgovornost, sloboda, unutrašnji sukob i cijena izbora koji mijenjaju život. U središtu priče je Ana, preljepa, inteligentna i snažna žena, zarobljena u braku koji joj ne pruža ni toplinu ni istinsku bliskost. Susret s grofom Vronskim pokreće vrtlog emocija koje se pretvaraju u strast, ali i u sukob s normama društva koje ne prašta odstupanje od očekivanog. Tolstoj ne prikazuje Anu jednostrano. Ona je istovremeno hrabra i ranjiva, odlučna i izgubljena, tragična i veličanstvena. Njena ljubav prema Vronskom nije romantična bajka, nego kompleksna borba između želje za ličnom srećom i osjećaja dužnosti koji je prate poput sjene. Paralelno s Aninom pričom odvija se život Konstantina Levina, zemljišnog plemića, čije unutrašnje potrage za smislom kroz rad, porodični život i moralna preispitivanja predstavljaju kontrapunkt strasti i haosa. Njegova linija priče donosi mirnije, životnije tonove ukorijenjene u prirodu, rad i jednostavnost. Tolstoj u njemu utjeljavava vlastita filozofska pitanja. Šta znači biti dobar čovjek? Kako živjeti u skladu sa sobom? Gdje se nalazi istinska sreća? Roman se majstorski kreće između intimnih monologa, društvenih ograničenja i suptilnih simbola. Vozovi, koji se pojavljuju na ključnim mjestima, nose motiv sudbine, neizbježnosti i opasne privlačnosti promjene. Ogledala i prostorije osvjetljene svjetiljkama naglašavaju Aninu unutrašnju rastrzanost, dok se Levinova polja i ritam prirode suprotstavljaju umjetnosti i površnosti gradskog života. I danas, više od stoljeća nakon objavljivanja, Ana Karenjina ostaje snažno relevantna jer ispituje sve ono što je univerzalno ljudsko: slobodu izbora, moć društvenog osuđivanja, granice ljubavi i težinu kada srce i razum krenu u suprotnim smjerovima. Tolstoj nam ne nudi jednostavne odgovore. Umjesto toga, poziva nas da razmislimo o tome kako živimo vlastite živote, šta žrtvujemo zbog drugih i šta očekujemo zavrat. Upravo u toj bogatoj emocionalnoj dubini leži trajna vrijednost ove monumentalne priče. Hvala vam što ste bili dio Knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.